We're sharing divine moments here. But my God is daar ons nog nie tyd nie. 'n dag vir hom is soos 1000 jaar. Hoeveel tyd spandeer julle in God? How much time are you spending with Him? Hoeveel tyd spandeer julle met hom? Ons is almal deel van hierdie glorie. But your praising, your worshiping, die feit dat jy aangeraak word and it doesn't, that glory doesn't come upon you, in you. Dus Petrus was saam met Jesus op die mountaintop. But he still didn't know who Jesus was. En die Here sê, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Hulle sê, is nie almal wat sê, Here, Here. So nou vanmôre terwyl jy hier is, you are not here just for a moment. Jy is hier om God se glorie in te gaan. And whatever you were before you entered the presence of God, is nie meer oor jou nie, het gaan oor sy teenwoordigheid and who He becomes in you. Yes. Some have seen the glory. Maar vanmôre wil die Here jou hê, you must enter into His presence so that when He reveals His glory, wanneer hy sy teenwoordigheid openbaar, dan word jy verander. Yes, indeed. Amen. It will be like a twinkling of an eye. In a moment in time, we shall be like Him. Dis nie die wegraping nie. Dis hoe ons die teenwoordigheid van die Here enter. That's how God is glorified. En hoe word die Here geglorified? Wanneer ek en jy verander en we become like Him. Then Christ is glorified. But ons kan sit vanmôre, we can worship, but not be transformed. Ons kan by die vuur kom staan. Jy kan die hitte voel van die vuur. But God said He will make us ministers of fire. Amen. That means you become the fire. Yes. Jy kom nie vanmôre. Come on. En ons almal sê we share, but in God there's no time. David sê 'n dag vir hom in die teenwoordigheid van die Here is beter as 1000 jaar, of beter as die tempel wat hy gebou het, is beter as enigiets anders. He said, one day in your court is better. Is meer belangrik. So when God said, I did not know you, it doesn't mean that God reject you, is omdat jy in sy teenwoordigheid is, maar jy laat nie alles meer nie. And then that same presence that you are in, you will long for that presence, but God give us a bom vir oggend. Elke dag, elke uur, om getransformeer te word. You see, die Here het ons met 'n wil gemaak. Maar wanneer jy jou wil neerlê voor God. Amen. And when you say like Jesus, not my will, then His will be done. Sommige van ons, vanmôre wat ek nog bietjie wakker gemaak word, ek wil nog lê, want ek het nie slaap lief. Ek is lustig, ek is lief vir slaap, as ek koud. En ek sê vir myself, Lord, ek kan nie my slaap meer lief hê, as dat ek jou teenwoordigheid lief het nie. En I have to get myself out. Ek is terug bed toe, en ek is weer uit die bed toe. Voor 4, en ek sê vir myself, I'm gonna love sleep more than the presence. I'm gonna love food more than the presence. Nou moet ek 'n keuse maak. En die Here sê, dit is wat ons nodig het.
En hy begin met hy stilstaan. Gaan weg van my af, ek ken jou nie. And it's like, Here, maar ander het gesê, Here, ons het dit gedoen in jou naam. Ons het geprofeteer in jou naam. Ons het uitgereik in jou naam. Ek het die krepeles gehelp, ek het kos gaan gee, ek het dit gedoen. Maar hy sê, I do not know you because wanneer die wil van God nie meer jou keuse is nie. When it is no longer your choice to say, I must get up and pray, I must get up and seek the Lord, terwyl jy nog dink jy het 'n keuse in die ding, dan gaan die Here sê, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Because he says, those who will enter the kingdom of God is those who do the will of the Father. That means the will of God is settled in your life and you do everything according to his will.